uyu mukobwa ubona ngo ni mushikanje wese ziba umaze kumaramaza umuryango nubona Anturinde yariti umbwiye ati uyu ni mushika kandi mu rumenga ucenda ibintu by'ishavu harema mwatuje yamaramajije umuryango gute ibyo shaka kumenya yagize iki nakuntu umukobwa ngana nkuko ashobora gutarinda mu buhira nakubwiye ziba Hey, lefasi jamsi narabonye ikintu reka nabeze ngo ni blague kumbe nivyo bene bafisine. Ese ndiko ndabikubwira nabwo uri kurantahura. Reka nibaze ndevura musaza wasi ndimo so none wampamagaye umbwiye ati nahise njuje kumbwira umushikanje yamaramajije mu muryango yakoze ikintu yigi wafisinda. Ushatse je nkora iki nka nyinshi mede ndagufashe iki. Numva ngo wamuteye inda nujye mugenzi wa mukorana. Ngira abo bari ko ni wana amazibisi bakwegana kuze ico nari nshakayo nukunja ni wiwe amakabimbwira neza ko ashobora gutera inda mushikanje akiga la fasi do INYISHU media kuni mukokuna nice behind camera kumwe na Bobo Vanshi Baciyanyira gasiringo nasi ukavuga beni turashana cyane bamuga Bobo so guys aha turi kumwe batumire babiri vuga ati ndo mwabona wa INYISHU media ndakurikirana INYISHU media arazi ara umudoda wonga haramuzi mbe umutipani nga habimeni yanje niwe atazi so bite sawa bakwitwa Alidi okay bakwitwa Alidi okay so turi kumwe n'umutipe wamitwa Alidi mewe turamwita ko yitwa Benia. Okay Benia biti Ibyiza ukebuke. Siko mwanteye bora n'ibishavu ibintu byinshi nibiki Bazongo. Okay mbazo ngo wowe ko mbona maje muzanye na Benia uri nde kuri Benia wowe ndi musaza wiwe murasa cyo ko nabara fasi bono mwengo mbona ko murasa kuntu kumbe Benia ni uri musaza wiwe yeah okay so Alidi kwa ndondo vuga ati nasi ndagukeneye kandi uri musaza uyu waje nawe ubwo bimene nka musaza nje giza kuza kuri social media vuga ati sinyene kumubona nice kuri social media simenze ko nawe we niko waje cyo kumubwira nani mushika ahubwo je ni kibazo cyanzanye ngaho ikibazo okay so Alidi ntugire so je n'umukobwa mugenzi we wombwira kandi tuge tubafitwa INYISHU media cyo mbwice seno gikora n'amafisi ubuzo wo kugishobora nibiki uyu mukobwa ubona ngo ni mushikanje wese ziba umaze kumaramaza umuryango nubona Anturinde yariti umbwiye ati uyu ni mushika kandi mu rumenga ucenda ibintu by'ishavu harema mwatuje yamaramajije umuryango gute ibyo shaka kumenya yagize iki nakuntu umukobwa ngana nkuko ashobora gutarinda mu buhira nakubwiye ziba Hey, lefasi jamsi narabonye ikintu reka nabeze ngo ni blague kumbe nivyo bene bafisine. Ese ndiko ndabikubwira nabwo uri kurantahura. Reka nibaze ndevura musaza wasi ndimo so none wampamagaye umbwiye ati nahise njuje kumbwira umushikanje yamaramajije mu muryango yakoze ikintu yigi wafisinda. Ushatse je nkora iki nka INYISHU media ndagufashe iki numva ngo wamuteye inda nujye mugenzi wa mukorana ngira abo bari ko ni wana amazibisi bakwegana kuze ico nari nshakayo nukunja ni wiwe amakabimbwira neza ko ashobora gutera inda mushikanje akiga okay we nakubwiwe ziba ziba ni kwakugiye ziba so banzurindire ntugire so aha wamaze guhurana na isi gasuto wamaze guhurana na isi suto andagutwara ko none uyu Benia ntago batwaye iwiwe kwakuze kugira mvuge nk'umuryango tumaze iminsi tugenda n'umuryango wose ariko na n'umunsi umwe turamusanga umuntu amusanga kuzi niyo mpamvu naci wawe kugira muzinani mukorana unjani wawe cyo gituma kakuze bino musikasiye kicara mukusika kabandi kukuguru kumbe kara ubuka makite papa so Alidi wahuye na jewe ntugire so ndaguhuza nakuze bien ndaguhuza nakuze kandi ndakende bikuze mu makofi kuko byo no ahubwo gira vuba tugende ko manye muragenda none Alidi ko kiyovuga ati niwe washatse kwishikira mama wawe ataje cyangwa papa wawe nabonye ariko kumugora kandi tumaze iminsi tumurondero rya muhungu sinzi ko kuba karamubwiye aguma ahunga iminsi tugiye tukamubura ariko Benia nawe ndagusubire ko nta soni wumva ungana uko umugenda mutenekezira abahungu byo numva ari ibyo
je ndiko ndavuga ibintu byose kandi Beni sindagutwenze mwana wa mama ndiko ndavuga kuti aho nta masoni bigutera nasoni mbe ndi umuhungu canke ndi umukobwa kuba umukobwa ni kimwe ariko ndakubaje aho nta soni wumva bigutera je umugabo namugende utambikiriza kira mungu subonye urakora tugende kure uvuge menshi navuge menshi reka ndakubwira ikintu Beni sauce ndiko ndagutwenga mwana mama kandi bakubwira akeza gatwenga akabi gatwenga nka keza cicyo kandi urakizi kandi akubwira ati umukobwa igiye twayinda umukobwa mwiza kamutwenga bijya genda ngo kwengeza ishusho ngenda bwa no byiza twenga agatwenga kawe gasohoka bara gutwenga n'agahemo kuko twese dufise ico kimwe dusuba dusutamye ico cyo kirazwi so Beni none mbwira kijya gihe none ujya musi mwahura je nibagiye ko blague uri kwambwira ati kuzi ni wafise inda mbona mona ama situation ntako ndatahura nibagiye ko bari blague kumbe yari ibyo nice igihe bibaho ntabwo twari turi kumwe ariko kino si yakubwiye ati kujya musi heruka guhura we ntitwari turi kumwe rero ngo ati kujya musi yavuze ni blague no kuri je sinanzi elephant sindi ko ari sure nanzi sinzi ko ari sure okay boneka ko muzinanye turaziranye vre muyu urabizi rero mama yangu niyo bahuriye naho nzi defense rero ni kunjana gusa yo umuhungu amabindi tuyemenyera ari sawa gusa amajambo ngo ibiki nibiki agenda mbwira icatumye ateye umukobwa umushikanje inda akiri mu mashuri okay sawa lidi je ndagutwara ariko tutashike turagwa ivyo mbwiye ati ngo je ndabizi ntavyo nzi kuko igihe binjirana mu cyumba igihe bampompora na sinarinda aho yari mugenzi wawe ariko mugenzi wanje uyu mugenzi wawe je ndamuze mu kiganiro dukora mu kiganiro ngani kubera iki kubera muzinani sawa uyu tugendana je nitugendana twakoranye gusa ikiganiro kandi tuzinanye sinde mugenzi wanje warawe mfasha yo nare kuri we muhungu nakindi namugutwara ko metro cyane ko turayaga umugira ikiri wamubona cyo ndamukora imana yikiza gusa ikintu no guhanura icaza bari gisabo ko maze kumutera igisebo mushikawe afisinda uramusaba buke bukumubwiye ati kuze urumva biraryoshe kuma tuvuga mu muryango siko oya muri yose mu karitsiye nitwebwe ati umukobwa wa naka yatwaye inda mushiki wa naka yatwaye inda urumva biranezera rero mega Beni nta nice bimutwaye umwana mukubiseho bamuhira aje bazonziza ubusa so guys muje nta makosa nifiti kuzi aho uribenya ukagira imana mbimuna akagusanga oya gusaka inangwa ndagwanure yariti ntukore situation ngo kwera ishavu no ko kuziyemaze kugiyo sanganya nyamba ntaramenya ko office n'ugi kuno musimu nabimubwiye omenga ni blague ukamwegera nk'umuhungu uvugana nk'abahungu nushirisha vumbere shira kwanza mushika imbere iyo situation arimwo umbwiye ati kuziye bimetse nk'ukuntu azanye ibintu nari tumanya nawe uzamenya me yitonze nawe ugenda bukeko suko manje nakubwiye gikuru ni kubanza tugahura amatuka yaga nabindi okay bobo cyo nza kumukora imana ikizi okay so bobo